Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Mu gitondo cya kare kuwa gatandatu imirwano ikaze yabaye gatenye cyamaze vuse minturano wa Zerendo muri Maremo mu mudugudu wa Gupuma Mashari Mukoto teritwari y'Amasi muri Kivu Majyaruguru ku muhanda Karembe Mpeti. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye hagana saa 11 za mu gitondo ubwo Zerendo yagabaga igitero ku indiro by'inyeshyamba muri ako karere. Kuva icyo gihe urusaku rw'amasasu n'ibisasu by'intwaro zemereye n'izoroheje rwumvikanaga mu nkengero zaho nk'uko ikinyamakuru Actualité cyabyanditse. Ikibazo cyateye ubwoba bwinshi mu baturage bo mu midugudu bituranye, abenshi muri bakaba bifungiranye mu nzu zabo batinya ko imirwano ifata intera. Imirwano mike ibaye nyuma y'amasaha 24 havuzwe indi ikashunga muri grupu y'Amashari Mukoto nanone aho Zerendo yari yateye ibindiro by'inyeshyamba zevuze mu mintura ntibihire. Ubwo ariko kandi vuze mu mintura yatangaje ko indege ntuzitajyamo pilote z'inka drones zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zarashe kuva muri kirere rwo ku cyumweru minembwe zikica abaturage. Umuvugizi w'iryo Lawrence Kanyuka yatangaje ko yarwaye ko izo ndege z'ubwiyahuzi cyangwa kamikaze zirasabumye ahantu hatuwe n'abasivile. Yongeraho ko izo drones zorejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye akagaho zasenye amazu y'abasivile zica abaturage b'inzirakarengane. Kanyuka ntiyatangaje muri abaturage bamaze guhitanwa n'ibyo bitero byatangiye saa 11 za mu gitondo ku cyumweru, gusa agaragaza ko ibyo bitero byongererukana aho ibikorwa by'ubutabazi bitakunda kuko amabombe akomeje kwisukiranya. Ashimangira ko ibyo bitero bikorwa bumye bigamije kwica abasivile no gunyura amategeko mpuzamahanga y'ibikorwa by'ubutabazi. Ati biragaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butitaye na gato ku buzima bw'abaturage b'abasivile. Kanyuka yavuze ko FCM idashobora kwihanganira ubwo bwicanyi bukomeje kwirengagizwa n'imiryango mpuzamahanga. Igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo ntacyo baratangaza kuri ibyo bivugwa na FCM. FIDC ikomeje gukaza ibitero bya drone kwarwanya FCM no ku baturage bigamije kwigarura ibice byambuye mu bihe bitandukanye. Ibi bitero bya drone byashimangiwe na Depite Willy Mishiki Buhini uherutse kwemera TV5 Monde ko leta ya Kongo ari wagabye igitero mu mujyi wa Goma cyaguyemo umufaransa kazi Karine Buise. Hanyuma ari ku mutwe w'iterabwoba Islamic State bigamye igitero kibasiye abakozi ba sosiyete y'Abashinwa icukuraza aho muri Kongo Kinshasa ndetse n'ingabo zishinzwe kubarinda. Amafoto urubuga rwa Warunwari rwatangaje kuri X agaragaza ko abarwanyi ba Islamic State bakorera muri turi bambuye ingabo za leta ya Kongo intwaro zikomeye ndetse banatwika imodoka n'ibindi bikoresho Abashinwa bakoresha. Kugeza ubu ntacyo leta ya Kongo Kinshasa iravuga ko icyo gitero kimwe n'igisirikare cya Kongo FARDC. Urubuga rwanika amakuru yo muri Kongo rwa Radio Okapi ruvuga ko kuwa kane tariki ya 12 Werurwe abarwanyi batamenyekanye bateye ikirombe cy'Abashinwa kiri ahitwa Mucaca muri teritwari ya Mambasa mu bimetero 65 mu gihe y'Uburengerazuba bw'umujyi wa Bunia aho ni mu ntara ya Ituri. Amakuru agaragaza ko babaye amakuru barimo societe civile bemeza ko icyo gitero cyaguyemo abantu benshi bari barwanya ngo batwitse inzu banatera ikirombe cy'Abashinwa gicukurwamo zahabu. Radio Okapi ivuze ko abateye babikoze mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane ndetse ko umutekano muri kaya gace utameze neza bityo kumenya ibyangiritse bigoye kuko abo barwanyi bakigaragara aho hantu. Igisirikare cya Uganda n'icya Kongo Kinshasa bifatanya mu bikorwa byo guhiga bari abarwanyi biyunze na Islamic State, ariko ibikorwa by'izo ngabo nta kigaragara bigeraho kuko abaturage bakomeza gupfira mu bitero nk'ibyo. Hanyuma ariko leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko hangayikishijwe n'ishingwa ry'umutwe w'inyeshyamba wagaragaye mu ntara ho Katanga mu majyepfo ya kiriya gihugu. Mu nama minisitiri yabereye Kinshasa kuwa gatanu mu iki cyumweru, ubutegetsi bwa Kongo bwagaragaje ko ari umutwe w'inyeshyamba umaze iminsi ugaragara muri Katanga bigashyira ko bafitanye isano n'M23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Bakata Katanga. Leta ya Kongo ivuga ko ibikorwa by'uwo mutwe byagaragaye cyane cyane muri pariki y'igihugu ya Upemba no mu gace ka Rusinga ahagabwa igitero mu minsi ishize. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ati turi kubona ibimenyetso by'uko ari umutwe w'inyeshyamba uri kugaragara muri ho Katanga ushobora kufitanye isano n'M23 ndetse ukaba ufitanye isano n'umutwe wa Bakata Katanga. Turamagara inzego z'umutekano n'abaturage gukomeza kuba maso no gukorana bya hafi kugira ngo hakumirwe icyangwanya umutekano. Kinshasa ivuga ko byabaye bigaragaza ko ari imitwe y'inyeshyamba cyangwa se imitwe yitwara gisirikare iri kugerageza gutegura kugumuka nk'uko hagaragaye mu burasirazuba bwa Kongo. M23 imaze kwigura ibice bimwe na bimwe cyane cyane muri Kivu Majyaruguru na Kivu Majyepfo. Guverineri w'intara ya Katanga yatangaje ko ingabo zorejwe guhiga abarwanyi bagabye ibitero no kugarura ituze. Leta ya Kongo yashimangiye ko ari ngombwa gukumira ko uwo mutwe w'inyeshyamba wakomeza kwaguka. Ubwo butegetsi bwatangaje nyuma y'iminsi mike umutwe witwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo utangaje ko amaze gutangiza intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange. Ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Colonel Ngoye Kumwimba Tigre mu itangazo yasohoye kuwa gatanu tariki 3 Werurwe yavuze ko abarwanyi babo bamaze kwigarura uduce twa Rusinga ndetse na Nkonga two muri teritwari ya Mitwaba ni mu ntara ya Katanga. Uwo mutwe uvuga ko ibihe Katanga n'abaturage babo cyo kimwe na Kongo Kinshasa bari kunyuramo muri rusange birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe washinje Perezida wa Kongo Félix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo bahitamo gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ry'isoko ry'abanyamahanga. Buriya mutwe ugaragaza ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaratumye abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila Kabange wabaye Perezida wa Kongo n'abanyamadini bahunga igihugu abandi bagafungwa nta mpamvu. Buriya mutwe washinje ubutegetsi bwa Tshisekedi kuba bukomeje kuyobya isi ku bibazo byongera mu gihugu, ivangura ry'amoko, ruswa, kunirwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuru
icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga rihunzemo dushingiye kandi ku kuba isi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa bakatirwa igihano cy'urupfu bagahatirwa guhunga igihugu. Twebwe abanyamuryango b'ihuriro twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubora Katanga na Kongo igitugu. Umutwe waboneyeho gusaba abajinari ba ofisiye bakuru n'abasirikare bato ba FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Perezida Felix Tshilombo n'ubutegetsi bwe bw'inkoramaraso, ahubwo bakifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gitugu. Wunzemo ko urugamba watangije mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo bo mu ntara za Ituri, Maindombe, Chopo, Hotiwere, Baziwere, Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bagahangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nsoza muri Kongo Kinshasa ariko kandi mabwire ko muri Katanga abantu bane bishwe n'abaturage bashinja kugira ubushobozi bwihariye butumye bakoze ku mugabo acika igitsina. Ayo makuru yo gukora ku bagabo igitsina cyabo kikava amazi by'umwe birakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse abaturage benshi muri Katanga batangiye kwizera ko ari ukuri koko. Radio y'Abafaransa RFI yatangaje ko bayizera vuga ko mu gihe umuntu ufite ubwo bushobozi asuhuje umugabo runaka cyangwa se akamukora mu bundi buryo igitsina cye gicika, ni mu gihe ariko bagabo bavuga ko ibitsina byabo byavuyeho byagaragaye ko babeshyaga. Ibyo biba kandi biri kugenda bigira ubukana bukomeye mu baturage aho batangiye kwibasira abantu babonye mu bice runaka batabamenyereye cyangwa se bafiteho amakuru menshi babashinja ko ari bafite ubwo bushobozi. Itariki 8 Werurwe uyu mwaka umugore w'utwite wacuruzaga imyenda yacaguwe mu mujyi wa Kambove bamuteye amabuye kugeza ashizemo umwuka bamushinja ubwo bushobozi bwo gukora ku bagabo bigatuma igitsina cyabo kivaho. Na mu gihe abandi bagabo batatu muri komine ya Fungurume nabo batwitswe ari bazima barapfa bashinjwe n'abaturage ko ari bakora icyo gikorwa. Umudepite uhagarariye agace ka Kambove mu nteko ishinga amategeko ya Katanga witwa Romba Liliane yamaganye urupfu rw'uwo mugore ndetse asaba ubuyobozi guhagurukira icyo kibazo. Ati namaganye ubwo bwicanyi kandi ndasaba ubuyobozi gushyira iherezo ku bintu nk'ibi ngibi bigenda byumvikana n'ahandi mu gihugu. Shadrake Mukaduru wagize societe civile mu gace ka Kolwezi yavuze ko ubuyobozi bugomba guhana bwihanukira abagabo bavuga ko ibitsina byavuye babeshya kuko ari bo ba nyirabayazana y'ubwo bwicanyi. Ati iki kibazo kiri kurushaho gufata indi ntera, agomba kujyaho ingamba zikomeye n'ibihano ku mugabo wese uzajya yivugisha mu gitsina cye cyavuyeho. Impamvu nuko bagiye babivuga bose babeshya kuko ibitsina byabo bari babifite. Ibyo yavugaga byatangiye gushyirwa mu bikorwa muri Katanga aho mu ntangiriro za Werurwe urukiko rwo mu gace ka Kolwezi muri Katanga rwakatiye umugabo igifungo cy'imyaka 15 azira gusakaza ibihuha by'uko igitsina cye cyavuyeho. No mu mujyi wa Lubumbashi ari gukanira abagabo babiri bari gukurikiranwa n'urukiko ku cyaha cyo gukwirakwiza ibihuha by'uko ibitsina byabo byavuyeho. Bararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa mu banyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatsko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yemeje ko abarundi bagera ku 200 bafungiye mu gihugu cya Tanzania bashinjwa ko muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Bizimana bigarutse mu kiganiro n'itangazamakuru ku wa gatandatu ubwo bazwa ku kwaga k'impunzi n'abarundi bagiye gushaka ubuzima mu mahanga babayemo nyuma y'impuruza zimaze iminsi zitambutswe ku mbuga nkoranyambaga kubera guhohoterwa no gufungwa umunsi ku wundi bikorerwa impunzi z'abarundi muri Tanzania. Izo mpunzi zinjizwa muri gereza uko bukeye nuko bwije ufite amafaranga bari urekurwa ngo n'amashimutwa n'igipolisi bakaburirwa urengero. Minisitiri Bizimana yavuze ko abarundi bagera ku 4,000 ari bo bafungiwe muri Tanzania ariko yavuze ko atari impunzi ahubwo ari ababa mu icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ati muri Tanzania dufite abafungiweyo ubwo duheruka twari dufite abarundi 4,000 bafungiye muri Tanzania kubera kutubariza amategeko y'icyo gihugu. Yasobanuye ko amasezerano yasinywe hagati Burundi na Tanzania ateganya ko mu gihe runaka ibyangombwa bibemera kujya muri Tanzania ariko ufite imbibi z'ahantu badashobora kurenga. Ati barenga ku mabwiriza bemerewe bakora ibikorwa binyuranyije n'amategeko bagafungwa. Amakuru aturuka mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri Tanzania avuga ko ibihugu byombi bikomeje gukorana kugira ngo izo mpunzi zisubizwe mu Burundi ku gahato, ari nayo mpamvu bamwe bisanga muri gereza. Ni mu gihe Burundi bukomeje guhangana n'abaturage bugarijwe n'ubushomeri n'imiyoborere mibi basohoka mu gihugu bajya gushakisha imibereho hanze. Hagati mu mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abarundi ko nta muntu n'umwe mu icyo gihugu wemerewe kugurisha ubutaka ku banyamahanga. Yabigarutseho mu cyumweru gishize mu nama yagiranye n'abagumesitiri n'abayobozi b'intara mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nta murundi ufite na santimetero imwe y'ubutaka ariyo mpamvu ntabemerewe guhirahira ngo abugurishe ku banyamahanga. Ati nicyo gituma twamenyesheje ko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugurisha ubutaka ku banyamahanga. Yagaragaje ko no mu itegeko nshinga byanditswe ko nta muntu n'umwe wemerewe gukura agace na gato ku gihugu. Ati none ugurishije ubutaka ku banyamahanga ntihumva ko igihugu wakigurishije. Ndayishimiye yavuze ko leta ariyo yonyine ifite ububasha bwo kugurisha ubutaka umunyamahanga kandi ko ari amategeko abigenga. Ati umuturage hawe ubutaka umunyamahanga amenye ko agurishije igihugu kuko nta mategeko yakurikije. Yatanze urugero ko mu gihe haza umunyamahanga ufite amamiliyari y'amafaranga yagura ubutaka bw'abaturage bagasigara batagira igihugu. Ati abarundi twese tugurishije ubutaka bwacu je ntitugurishije igihugu cyose, none tuzahita tujya hehe? Ni ikihe gihugu tuzabona tujyamo duhita tuba abacakara babo batuguriye? Ndayishimiye yavuze ko mu gihe umunyamahanga yakwemera kwa kubwenegihugu bw'u Burundi agira uburenganzira bwo kugura ubutaka nk'umunyagihugu. Yibukije ko abanyamahanga bigeze kugura ubutaka ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika bagamije kubuza abarundi kongera kwegera icyo
kiyaga ariko leta ikaza kubihagarika. Itegeko nshinga ryo 2018 Burundi bugenderaho ingingo yaryo ya kabiri avuga itagataga ko Burundi gashobora gutangwa kugurishwa cyangwa se gucibwamo ibice. Muri iyo ngingo ntihagaragazwa neza niba bivuga kugurisha ubwo butaka ku banyamahanga cyangwa se ku Murundi. Ibyatangajwe na perezida w'u Burundi bije nyuma y'uko mu Burundi hari abanyamahanga basanzwe bafite inzu, imirima n'ubundi butaka bakoreramo imirimo itandukanye. Ishyirahamwe Arusha Torerana uburenganzira bwa muntu ryatangaje ko ari amakenga ko abanyamahanga bafite ubutaka n'inzu mu Burundi bashobora kubyamburwa. Vyenda Ndayisaba umuyobozi w'iryo shyirahamwe yavuze ko umukuru w'igihugu rwego rukomeye kandi ko byavuze bishobora gushyirwa mu bikorwa akaba bakwamburwa ibyabo atari n'abamaze kugira ubwoba. Dusabye umukuru w'igihugu wisobanure neza ntihagire abanyagwa ibyabo. Ninyabuje muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banazwe ku Ruje ya Kenya yavuze ko kuwa gatandatu abantu batari munsi ya 20 batabawe barengeho n'amazi yatewe n'imyuzure ikomoka ku mvura imeze nabi muri Kenya, cyane cyane igihe cy'imvura ikabije muri iki gihugu. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Perezida Ruto yavuze ko yifatanije n'abaturage azi neza ko bamerewe nabi muri iki gihe kubera imvura imeze nabi, ariko ko aticaye gusa ari gushaka gufatanya ibikorwa bagatanga ihumure ku baturage. Bimwe mu bisubizo abanyakenya bahabwa harimo ko ubingabo, polisi n'abandi baba mu bikorwa by'ubutabazi bakoze itsinda rigamije gutanga ubufasha. Mu cyumweru gishize abantu barenga 40 muri Kenya barapfuye bazize imyuzure. Mu baturage muri Tanzania ariko nabo makuru atangwa n'ikigo gishinzwe utugangiye araburira abatuye ibice bitandukanye by'iki gihugu ko bashobora kwibasirwa n'imyuzure kuko ikirere cyaho nacyo kibuditse imvura nyinshi cyane. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiye muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banatswe umuyobozi w'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda bwana Robert Center mu cyagoranye n'Yasi Bobi Wine yongeye gutabaza isavuga ko mu ngiro yahungiyemo abayeho mu buzima butari bwiza nyuma yo guhunga icyo gihugu cye ubwo yashakishwaga bikomeye n'inzego z'umutekano. Imwe mu by'umunyapolitiki yagarutseho mu mashusho yashyize ku rubuga rwa X avuga ko mu buhungiro arimo atabayeho neza ndetse bidakwiye ko umuntu aba mwijima kandi afite iwe mu rugo anemerewe gutura. Bobi Wine yongeye gutabaza abatuye isi avuga ko yimwe uburenganzira bwe bwo kuba mu mutekano, ahubwo akaba agikomeje guhigwa bukware ndetse ko cyamuteye kumara igihe kitagaragara mu ruhame byatewe n'umutekano we hamwe n'iyaswa ry'amasasu. Avuga ko arashwe mu rugo iwe mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu cya Uganda aba. Uyu munyapolitiki yakomeje avuga ko umuryango utuye muri Uganda ugikomeje gutotezwa n'inzego z'umutekano zishaka kumenya aho aherereye, ibintu anenga avuga ko byica uburenganzira bwa muntu. Muri ayo mashusho Bobi Wine yashimiye bamwe mu baturage bamuhishe mu gihe ari mu kaga ndetse n'abandi bakimwereka ko bari inyuma ye, ibintu avuga ko bimutera imbaraga z'uko byanze bikunze agomba kuzayobora Uganda uretse ko atigeze atangaza igihugu aherereyemo kugeza ubu. Bobi Wine kandi yanenze bikomeye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni Jenerali Muhoozi Kainerugaba uvuze ko inzego z'umutekano zigomba kuruhuka uko afashwe nyuma yo kumushinja gushagurika ubutegetsi no guteza umutekano muke. Ibyo Bobi Wine yavuze ko ntaho bihuriye n'ukuri ahubwo ko nawe cyahorwa atarakimenya. Uyu munyapolitiki yasabye abatuye isi kumurenganura avuga ko mu mezi arenga 2 ari mu buhungiro umuryango utigeze uhabwa amahoro ndetse ko arambiwe kwihisha no kuba mu mwijima mu gihe afite aho avuka kandi yemerewe gutura, uretse ko kugeza ubu nta inzego z'umutekano za Uganda ziragira icyo zibivugaho. Ubutegetsi bwa Kampala bwakunze guhakana ko ntacyo bubaza Bobi Wine, ariko abasesenguzi ba politiki muri Uganda batangiye kwibaza niba uko Museveni yatsinze amatora ya perezida aheruka uko bitumvikana uko watsinda amatora inzego z'umutekano zigahora ku rugo rw'uwo mwahanganye. Mu makuru avugwa hanze igisirikare cya Israel cyavuze ko cyagabye ibitero byinshi ku bantu hanyura mu burengerazuba bwa Iran na Israel byarasenyeho mu ijoro ryakeye, mu gihe amakuru avuga ko mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu habayemo gusamba cyangwa se gufata ibisasu bya misile hamwe n'indege nto z'intambara zitajya mu pilote. Hagati aho Perezida Amerika Donald Trump yavuze ko Iran ishaka amasezerano yo kurangiza ariko atarayashaka kuko ingingo zayo zose ngo atari nziza bihagije. Umunyamakuru wa BBC ku mutekano witwa Frank Gardner uri Riyadh mu murwa mukuru wa Arabia Saudite yavuze ko icyizere icyo ari cyo cyose Amerika ishobora kuba yari ifite ko imbaraga nyinshi cyane zayo za gisirikare hari ukuntu zari gutuma Iran yemera amahoro ari mu ngingo ya Amerika ishaka cyakomwe mu nkokora kugeza ubu. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru NBC cyo muri Amerika, Trump yavuze ko Amerika yashenye burundu ikirwa cya Shak cyo muri Iran kinyuraho byinshi bikomoka kuri peteroli, ariko aravuga ati dushobora kukirasa uzi n'inshuro nkeya byo kwishimisha gusa. Mu yandi makuru, ambasade ya Amerika i Baghdad mu murwa mukuru wa Iraq kuwa gatandatu yaburiye abanyamerika kuva muri Iraq ku kanya ndetse ishishikariza umuntu wari wese utekereza kubaguma kwisubiraho. Mbere yo kuwa gatandatu ambasade ya Amerika i Baghdad yarashweho intambara hagati ya Amerika, Israel na Iran. Uyu munsi yinjiye umunsi wa 16 umutwe w'ingabo wihariwe Iran Islamic Revolutionary Guard Corps watangaje ko intego yawo ari uguhiga no kwica minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Ni umugambi w'umutwe Islamic Revolutionary Guard Corps yatangaje mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ibicije ku rugo rwayo ruzi nka Sepa News. Uyu mutwe w'ingabo bavuze ko ibyaha by'ubwicanyi nibikomeza tuzakomeza kumuhiga no kuvuga minisitiri w'intebe Netanyahu tumwicare n'ingabo ze zose. Iran itangaje umugambi wo kwica Netanyahu nyuma y'ibyumweru 3 bishize igihugu kiri mu ntambara ya Israel ifatanyije na Amerika. Ni intambara yatewe no kuba Amerika na Israel bishinjana umugambi wo gukora intwaro za nucleaire nubwo yibihakana. Ibitero bya Amerika kuri Iran byahitanye abayobozi bakuru bayo barimo Ali Khamenei umuyobozi w'ikirenga. Mu mpera z'icyumweru hari hatangiye gusakara amakuru ko Netanyahu yishwe gusa
gusoza kunyumuzwa ibintu bye ariko ntagaragara mu ruhame kuva byatangazwa. Nsoze mvuga ko umuyobozi mukuru wa polisi ya Nigeria Olatunji Ridwan Disu yihanangirije abafata abanyamakuru nk'abasabirizi aho kubafata nk'abanyamwuga bakora ngo bafashe sosiyete kugira ibihinduka biba bitagenda neza. Nibyeruka gutangazwa ari mu nama y'ishyirahamwe ry'abanyamakuru yabereye Abuja mu murwa mukuru wa Nigeria, aho yavuze ko abantu bakwiye kwikuramo ibitekerezo bidahwitse byo kubona umunyamakuru bakamubonamo umusabirizi aho kubona impinduka nziza azana muri sosiyete. Disu yavuze ko babazwa cyane no kubakira abaturage banga gutanga amakuru bafite bayaha abanyamakuru bitewe n'icyubahiro kikiri hasi bahabwa. Avuga ko iyo myumvire ikwiye guhinduka ahubwo abaturage bakareba uruhande rwiza abanyamakuru batanga kuri sosiyete batuyemo aho kubarebera mu mboni y'abajura n'abasabirizi. Nta gihe gishize ibinyamakuru bitandukanye bikorera mu murwa mukuru wa Abuja bishinjwa ubujura na ruswa. Ibyo abaturage batuye muri uwo mujyi bavuga ko byageze ku kiro cyo hejuru cyane kugeza ubwo abanyamakuru bimwe amakuru ahubwo bagashyirwa mu gice cyo kuba abajura n'abasabirizi. Hari umuturage witwa Peter Yodoga uherutse gutanga ikirego mu nzego z'umutekano za Nigeria avuga ko bamwe abanyamakuru bakorera muri uwo mujyi wa Abuja bamwatse amanera miliyoni 10 arenga miliyoni 10,400 y'abanyarwanda kugira ngo muvuganire ku kibazo yari afitanye n'umwe mu bayobozi b'icyo gihugu yanze gutangaza amazina. Byavuze ko bitegeze bikemuka ibintu byatije umurindi mvugo yuko abanyamakuru bakorera icyo gihugu ari abajura n'abasabirizi. Nigeria ishuri abanyamakuru yari imaze igihe kitari gito yandujwe na mu banyamakuru bavuga ko kwaka ruswa abaturage bo bizeza kubavuganira mu nkuru bakora. Ibyo umuyobozi mukuru wa polisi ya Nigeria Olatunji Ridwan Disu yavuze kuri ubu bikwiye kubona mu isura nshya bazajya bafatirwa mu bikorwa nk'ibyo bazajya bahanwa.